Hello everyone, good afternoon everyone. Naragsak ken naladingit nga Biyernes Santo tayo amin kaabsat. Sunset. Ayan. Sunset. Dito ay La Gomera, Spain. Yan kakabsat. Let's walk again together. Kakatapos ang trabaho kaya maglakad-lakad ang kasama namin ako naka-rubber pa sila ay for Diyos ako no need yan gwapo naman. Okay, take your photo. Okay, okay, ang kahabsat ken gagayem iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs ngay Ilocano dati apo iti pakabuklan datoy pagtrabaho antoy ni motibi ang kakabsat datoy iti hardin na dati apo ti ayan ti ko amin dati mat ati hardin da nagado dagito iti olive plants kakabsat madama ti dagito iti sabsabong na nagsabsabong dati oliba dati apo dati iti olive plants nga kunada at ay olive oil iso dagito apo agbungbuhan dagito ayan kakabsat ayan dagito apo dati mat iti mulang affairs madama apo ti busol dagiti peras busol da apo ni peras busol da apo dahil iti kanayong ako ay ayan dagita apo peras dagito ito apo dumakkel da peras yan peras dagito kakabsat kastati ko na peras ati first ati English na to ngata nalipatak pegi din animalon ayan dati mo ti namo membrilyo dato membrilyo kakabsat dagita ti limon dagiti glalok kakasjay kakabsat kundi ape ala umisuna. Ala ni Chincho kakaas. Chincho. Ala kaya tan. No, Chincho. No. Chincho. Chincho. For Diyos. Yang kakabsat kaya magpapasyal kami nasapa kami apo nga nga nalpas iti trabaho mi iso nga we are free as the wind na blow. Yan. Kakabsat yan ako dagiti sabsabong. Yan ako dagiti sabsabong. Ito, sabong iti coal. Sabong da dagita po ti bio. Sabong ti coal. Nukol na da sa repolyo nga mahanga nagkulot. Yeah. Kasi apo ti iti dito yung nga nagtrabaho nak iti 19 months kaabsat kan gayem 19 months ka umaynak lang agpasyar ka siyempre ano daw pagplitik mo ka gagawin akto man kasi iso kasi ayan dahito iti Las Hayas apo naglumog mo ti kuha na dadyo yun oh Diyos dadyo ti kimap po si ka nakita mo yun yeah. Yan, this way go to cemetery. Yan. Cementerio kung nada apo ti Espanya. This way go to cemetery. Yan apo yan. Dati kami apo nga papasyar. Mara naman ti madama apo ti eucalyptus kaabsan. Da kami apo dito Las Hayas nga may isang barangay nga kasla Baguio City talagang dagiti apo nga eucalyptus tree dagiti apo ni. Dagiti apo ti kasla dagiti apo ti arakon dagiti may turista dagiti agpagnapag nati iti bambantay na umabisid na umay damangan nijay kan umay da maturog kan dagiti casa rurales kakabsat. Yan apo dito yung nakidi nga nagmula nakidi ti kwa dito apo iti kabatiti uno tabungaw dito dita kasla akwa dito kasla Baguio City nga talaga kakabsat kung gagayem iso nga nagpintas ti kwa na ag sunset isunan sunset kakabsat nga magpapasyar kami dati ko paratipit buslig ko natin sa dato yak mo no buslig dato be mangkalin aktuang kaliktuang baka no mabalin daya kakabsat yan apo dito yung nakidi malagip ko dato yung akolong iso dato ti sibsibuak ti kadamalom nga kwati repolyo apo slana dati
Dadtoy kasla dadtoy nakayanti Ilocos idi. Yan. Kabsat da kami papasyal kami kanya-kanyang shoot. Ayan, kabsat kan gagayem da kami apo na palmera tree. Agpakita na ko mga nagpangi na magkasano da tagoy ka man tay pakita man. Dahil tinumuti biyang. Naglamiis kami dito. Ayan, kakausa. Ayan. Dahil tinumuti biyang. Oh. Apo, kawanam, Diyos may. Naglamis kami ni Sudtoy ka. Jakpay nakasuksukat ng magpasyar ko na. Dahil so nagpasyar kami. Ayan, kakabsat. Ayan. Dahil iti mo pa nagmula da iti patatas kakabsat. Patatas datoy apo. Patatas datoy. Dito kami agbiag ti patatas dito ita nalamiis kas Baguio City dahil yung abot ti patatas o patatas ti panang mula da kasi ti patatas apo hanga kamutit dato da kayo apo nga buy-buyak patatas dato apo yan nagpintas ti panagbula da ni ayan dagito mo ti palm tree nga kung kunada yan dagito lang apo ti adu nga kwada palm tree da so nga kita nyo po talagang barbariotic ng napintas ti kuha na dito ayami ati yang ko apo barbaryo kasla nagtres ko lalo medyo ag summer rin iso nga intay man nagpasyar ko iso nga nakakuha na ka yan nani kita po nagbulad ti patatas da gito yun kasano ti panang bulad kaslamo lang kamutit oo parang saluyot yan yan kakabsat dayta kasi apo ti pagbiyagan da dito dagiti imula da apo ko kaya nasawon ingganan to manin no agapit da isu idulin da dagito ita isunto apo iti kananda into no kasi ipan nakabagas da datoy adala ko patatas ken tinapay ditoy agbiyagan apo dagiti Espanyol orehan da mangan tinapoy ore sag paminsan la di ba kakabsat kung gagayem ayan kakabsat yan o dati apo ni kita nyo dati yan kakabsat kung gagayem dati ayan, so kita niya po ni. Huwag kayo mag-extra, mega extra dyan. Shooting ako. Ayan. Ayan, kadok na dagiti kadwak ni Rolly. Dagiti dagduma. Ayan, kakabsat. Papasyal kami. Pintas. Ayan, kakabsat kong gay. Doon diba? Ayan, apo. Yan apo, di balayda ni. Kasta ti balbalayda mo. Yan, data ti lemon tree. Ayan. Namuyo ti ubas kakabsat na kayo apo nga hampay nakakita iti puon ti ubas. Kasi ti ubas da. No, kwano na tayo ajay kay katanda di bulong na kasta ti lawanan ton Agtutubo da kita ubasan ni da kita ubas. Katanda ti bulungan da po. Ito no kan agsaringit ison to data. Ito ati panagbulong na agkwadan to isang sumaron to no pasti bulong na po agsabong to datan dagito dati mo ko mansanas dagito apo nga wampay bulong na kahampay nga panagbubulong iso nga agbulong danto dagito kasjay dagita mansanas dagita ni data ni apo ko mansanas na agsabongon ni data yan yang kasti apo itibiyag ti countryside nga kunada danak ti Spain kasalanak adana ti bejas lana di payagan. Ayan, kasi kakabsat kong kayo nagpindas nila nga na po. Danak di Spain kasalanak ada di payagan. Hello mami my, happy watching. Ayan na po. Kasi di balbalay da dyan. Adamo burayok di tanga ta. Data kakabsat hallelujah yan. Yan di dyan tinagdapam mi apo. Ada. Yan may kotse mga kaibigan. Yan. Ayan dito po. Sila kabakbakiran dito. Hala. Yan. Sila kabakbakiran dito. Okay. Da kami po dito Little Baguio. La Gomera Island, Spain. Yan. Yakamon niya dati mga kayo. Kayog sabsabo. Ayan. Tour guide. Ayan. Sa-sunset isunan ni. Sunset kakabsat. Nagpindas ni. Dati apo ti. Kuwan niya apo initin. Mangipasimudag apo nga alas 8:20 dito yun apo Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ayan. Santa Cruz. La Gomera gaya. Santa Cruz.
Ayan, sunset kakabsat. Sunsetan. Napas man di may sa mga aldawon apo. Dati peras, peras. Peras to dagito yung urino agbungad dan to babadin to tagtakaw dito. Peras dati. Yan, peras data ni, peras. Kas labas sa bansa si busol na ni. Peras dagi sa iyo ang peras. Yan, puno niyan. Ang lilit lang pala ng dahon, ano? Oo, pero pag namunga yan, Mga dami. dami na yan. O data iti ko na ni. Diyan sinagapuan mo. Oh. Ayan kakabsat kan. Ayan na po data. So nga idupagpay lang kakabsat idupagpay lang ta ipos ko nya. Pati data ti pagmulan dati ubas kakabsat ni. Pagmulan dati ubas. Ayan. Hello everyone. Happy watching. Kayo amin na po ang buy-buya. Thank you very much. Yeah, tinagapuan mo po ni. Yan, documentary po iti Las Hayas, La Gomera, Spain. Yan. Okay. Yan. Thank you kada kayo amin na po ang buhay. Okay. Yan kakabsat. Yan. Yan ang bahay nila oh. Dito kami naggapo po di jay. Da kami ti barangay apo ahang nakada. Ang kami nga dati o da kita sabsabong dan eh. Sabsabong tig-igid kasi summer ayan, sabsabong itig-igid kagiti tubtubog sabsabong da. Sunset. Yan ka. Yan. Nagapome apo diyan, nagapome. Yan ako. Ayan. Ako nabannog ka na. Nabanugak pa yung sinalpagan. Ayan. Hello. Ayan. 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 Umuli kami. Isang atan ni. Isang atan. Oh, bukas ag-trek-trekking kami. Ay. Pagkamanugmot. For Diyos. Nagigiti kakaduan ni Rowley. Ni Roslyn. Ni Cherry. Ayan na po. Makabanog mo ito mo. Kapagkabiti sa bali nga panid. Ayan. Ay, sa balingan data. Di po pala yung may sa tagline.